Umadanin ti panagpas ngay mo, Lota. Wen nga rod nanang. Ay na, jak mawatan tiriknak. Excited ka madanagan. Talaga kasta. Gagangay ti kasta marikriknam. Kastoy ka di mo tiriknayo idin si kugdak, nanang? Ay na. Gimatangak pa'y iday ti padaw ti panglalaki nga ubing Amin na gamit ti ubeng, ginatang ko panglalaki. Tatiam mo, lalaki ka iday, agam babae ka may. Apay, lalaki ti kayat yung anak, nanang. Ayun ko Ang babae mo timpas ngay ko. May mayat nga min ti lalaki nga anak, para kanyak. Ninanang mo, kasla saan da ka kay kayat, ta babae ak nga anak da. Kay kayat ka, Lota. Napatag ka kanyak. Ta anak ka kit nga road. Basta, lalaki ko mati kayat ko iday nga anak. Awat maaramidak. Ta babae may tinaipaay kada kami, iti amam. Amuyo, nanang. Upat ti plano mi nga agasawa nga agbalin nga anak. Ay, saan? Saan nga? An-anwam ta upat nga anak. May salaeng ti kayat ko nga agbalin nga apukaw. Apay ngay. Kat upat ti kayat mi nga agbalin nga anak. Wano lima pay kit di. Basta may salaeng ti kayat ko nga apukaw. Diyak kayat ti adaw nga apukaw. Di ito ngaran ti kayat kaw. No kayat yu anasaya at kayo kanyak, Lota. Apay ngay ani nanang ti mangedeng iti dayta. Kadata mo ti agasawa, Lota. Numano ti kayat tangagbalin nga anak. Awan kuman ati pakibiyangan ni nanang. Wan nga rod Ang amamumat kang ti ugali ni nanang. Naturay. Di na kayat ti matubtub ngar. Ay, apay kanungay adi na kayat ti adu nga apo ko bakit? Diyan mo Diyan di namang tanalpay ti abaga kitag sarsarita kami dino. Kayat yaw amaamuan. Nuapayajak kayat ti adaw nga apo ko. Dino, Lota. Apay ayan, nanang. Apay ka din, nanang. Diyak kayat tinangalaw nga ubeng. Diyak kayat ti agan anawa iti nawuwulwul nga ubeng. Ken kang runaan ti amin. Diyak kayat nga agrigat danto. Ha? Apay, aday pa kanyaw kadagiti anak yaw. May paayo amin nakasapulan da. Saan kayo mo aba nang? Ken pa-extra kalaang mat iti trabaho, dinaw. Apay, negosyanti kaya? Milyonaryo kaya? Nakarit ka nga kundi putot iti adaw. Ay, nanang. Nang, addan tupay pada marigrigat kat dandan isa nga dosena ti anak da. Isuda, dagita. Di utuladon ida. Isu nga ron may saka nga anak mi ken ni tatang mo, Lota. Tadyak kayat ti adaw nga anak. Isu husto ti may sangagbalin nga anak yo. Numabalbalin pa'y kiti akitoray di kayo naganak. Agaman niya ngay. Masikog kamutan. Isu di yun tunayunan dayta no maipas ngay muntaw, Lota. Unay matikas tang aramid mon, darna bakit? Apay, aya apakibiyangam, pati ti panagsikog di anak ta. Dakkel ti biyang ko kadakwada, taadada iti pudirta. Data ti magpakpakan kadakwada. Ti pensyon ta, ti pagtataudan, ti lamlamutin da. Anyan ti kasta panagsasaum bakit? Amumit nga awan permanente a trabaho di manugang ta. Kasla iboy-boy-boy mon ti maitultulong mo kadakwada no kasta. Isu nga rod at tipidun da ti panaganak da. Ta awan na talga da trabaho da. Hoston tamay sanga anak. Sapay upat, 105 ti plano mi nga agbalin nga anak, tatang. Ngam kasjay mo ti bagbaga ni nanang. Paritan da kami mat nga aganak iti adu. Ay, jakman amoy ti dayjay nga inam. Sa bali, ti prinsipyo na. Pudno aya may salaang ti plano yu idi nga anak ni nanang, tatang. Isula ang takin plano iti dayta. Tanusyak,
5 wenno 6 kumati kayat ko iding anak. Saan na kayat ti inam? Sungawan kabsat mo. Takas jay inam anak ko. Ay, una yun ni nanang. Nagrabaw ti rason na. Gaputa di na kayat nga dan na ariwawa dito balay nga ubing. Paritan na kun nga agsikog iti adaw. Bakit? Inakagtrabahon. Mabati kan dito'y balay. Ay, una yun ti kasta nga itsuram andrang. Adapay atiw mo a teenager. Na, Kasta mo ti pantalong dagiti agtutubaw. egit uray tabagbagay ko bakit? Saan mo abagay? Silang akitaan. Sukatam dayta. Apay ayakas lang, papaubing ka, sika andrang. Kat, apay dakas proud kakit di ko taubing tilang hato'y asawam. Kait, ubing tilangam kait. Siyat nga asawam, bakbakutanan. Ibagadan tumanan, nga inaunaak, ngamsikan. Kat, agpaubing kamot ano kayat mo bakit? Awam mo dakas na. Nay, dakita katiin into narukon. Anyat mabalintayaw no talaga nga agkuribot-buton ti kuday. Sige, mapana kong tanay, aldaway. Nagsapa ka man na rumwar. Apay, nabaliwan ti oras, ti entrada yaw iti trabahom. May mayat ti masapa, tapno sa anak ama traffic. Nay, sa paum ti agawid intun maluma. Ang mga numaladaw ka manan. Masansanon ti kasta nga aramid mo. Kasla da pagtagasam. Awan mo't si kakit di mo bakit? Saan manatila pang panunutan? Sige, mapana ko. Lota bakit? Addamadlaw mo kinitatang. Anyat kaya't masawan lakay. Kasla umubing. Ha? Umubing wano agpapaubing. Wait, parehas na lang mo't Kanayon pa yun anak ka herdo. Kanda giti kawas na. Kawas mo ti teenager dagitay. Ay wun, nadlaw kumutday talakay. Kan uray tay bag na ama pan agtrabaho. Saanan atay pasiking ti us-usarin na. Nakabadi bagmutten. Wala nga ron. Gumugwapo ni tatang Kunadamot ano gumugwapo ti asawa ka, nalaing ka nung agasikaso ti asawa na. Sa bagay, talaga ang asikaso ni nanang kinitatang. At dala istrikto na no na duma. Apaya kastoy laeng ti itod mo aswildom, Andre. Ayan ti daduma. Ay, imbang kukon bakit? Anya? Dala, ingka nga ron agpalisan. Tamangan tayo numadamdama. Agsubliak ija ilay, tadama pang kukatangang. Nalipatak gamay. Kasapulak no biga dayjay iti trabaho. Kano aya malpasyo ti kontrata yu abalay. Ijakam mo bakit? Sige, tagdi ko sakbe. Tani, agatling utak. Tapno mapreskuan man ti bagay. Ay, anya matalinuto yu ama si Dan nanang. Nagbangsimot. Anya nagbangsit. Kat nakabangbang luntupay. Ay, aguray ka. Aginaw ka kadimanin, Lota. Aginaw ka manayin, kunak! Kwa, uwang nga rod nanang. Ay, una yan. Awan pailat makatawan ti anak yaw, aginaw ka manayin. 11 months na pailaan. Diyak mo nga may nagbinula nun. Diyak mo tamo nanang. Dimot ko na kamay sa laang ti anak yaw. Apay ngay aninayunan yaw. Nanang. Ipadlaw yung latikin na. Ay na, mangibabain kayaw. Awan pa'y makatawin ti anak yaw, nagsikog kamanain. Kanya nga rod ngay, adaditan. Ay na, mais-estresak ka na kayaw. Natangkan ti ulo yaw. Apay, baknang kayo aya. Nakarit kayo akong di anak iti adaw. Kat saan kayo mutabak nang kanariwawa ti adaw nga anak maistresa. Umay ka man si Kadinaw. Apay ka din nanang.
Wampay la makatawin ti anak yaw, ngamsin iko gamanin jay anak ko. Ha? Nanang. Unay mo day tanga rabid jawn. Ipadlaw yu lati. Ay na! Makasauak manan no kastuilaang. Inton makaanak ni Lota. Agsina kayon taon iti pagidaan. Ha? Kasya mati anak ko dinaw. Pagsasaron wamot pagsikugunain. Kimutong payan. Gapo iti kasisikog na. Saan mat nanang? Kasjay ti sigot magina. Di ka nagrasaw. Ang kiedi ti dengdengken nyo Imbagak lang nga rodon may salaang ti anak yaw. Ngam pinasarunwan nyo mo adagaws. Di kay agpampanunot. Bay no manot ti kayat dangagbaling anak. Dore aganak day ti sa nga pulaw. Awan mabalin mo. Tasaan mo asika ti mangbiyag kadakwada. Anya saan? Kapasaray mas short ti kwartada. Pasaray umutang da kanya. Kit uray ta anak mo may. Di mo kitulungan ay. Hay! Masurunak! Diyak kayat ti adaw nga ubeng. Nagariwawa. Diyay tupay may maysa kang apukuta. Kat marengrengak no agsangay. Day tantulaki di 2, wenno 3, wenno 5. Ngala, bay amon. Saanin ang mabalin nga ibabawi. Masikong nga rodan. Anya maramidam nga Kita mantikas ta alangam, Lota. Nagkutungkan. Kas kalapimpiman. Sikukan tumot asikaw. Kastoy talaga ti panaginaw ko, nanang. Aglaladot ka kanayon. Kanawan ganas ko amangan. Isa ako mutungak. Ngam numalpas ti inaw ko, mayat tumanan. Sinaamsan jay asawam, Lota. Ha? Tapay mo ngay? Wala. Tadi nakapay kasyan. Sinikugan na kamanay. Gagangay na Agasawa kami nga ron. Kan kurang ti may isang anak mi. Kurang pa'y ti 2 Uray upat ko mawan no 5 mayaten. Ay na! Talaga di kag pampanunot, Lota. An-anwam ay ti adaw nga anak, Naragsak ti ado ti anak na nanang. Naragsak! No! Bak nang kayaw. Kan, numapadakilyo'y da na sayaat. Ngam no saan ngay. Kita dagitay anak ti kasinsin mo. Inagdan ti anak na. Ngam, pasig damot wal sadot dapay nga giskwela. Ay, di da kami ipada kadakwada Sa bali kami mo ti asawak, nanang. Darasudos kayo kidi nga agasawa. Di yo mo ti agplanaw iti pamilya. Nanyat ko nam, lumasintan iti pagnaidan bakit? Anya? Marengrengak ngamin kininanang. Inaldaw sumanao. Kagura na ti maadan iti ado nga po ko. Manmanumat ti kasta. Nagiti na dumalula, maragsakan da. No ado ta po ko da. Ninanang, kagura na. Ay, uwan nga rod Pagyanan tayo nga rodang ngay no pumanaw tayo dito yung balay. Makipagnagdapay di balay may. Ta pumanaw ka nun ta kabagis ko. Ta umakardan iti kabarbaro a balay da. Ay, kasta aya. Naimbag pa di kabsat mo, adan bukod da abalay. Kat dumteng tumad day ta katatayo Basta gurnong ta bakit? Sa bagay, patsa ka makaurnong ta naimpid ka. Saan ka agastador? Kan kang runaan ti amin, awan bisyom, lakay. Awan na bakit? At least di balay. Marami ta ti kay kata. Kan ura ganak tayo ti sangapulo, awan makibibiyang katata. Sige nga rod, sikat ti makaam mo, Dino. Apaya pumanaw kayaw. Sinintiryaw, ti maibagbaga kada kayaw. Kat pagsayaatan nyo mo ti ibagbaga. Pumanaw nga may nantikabsat ni Dino iji balay da. Iso asumublat kami, nanang. Tapno adda ka no kadwan ni abalayan nyo ijay. Tamo yung mo taman nagsaksakit ni nanang. Amaw kapag pambaryo laang hinday ta. Ang mala, makaamo kayo. Basta siya, pagsayaatan nyo ti ibagbagak.
Kat no sakitan, tinakam yu dagita maibagbaga ka da kayo, makamu kayo. Pumanaw kayo, no kasta, ti kayat yu. Anya kamutin Andreng, amom nga awan kadwak dito'y balay, nga maladaw kapaylaang mo't nga agaway. Naggapwa manen aya. Naitagasak ijay balay da kumpare. Tay nayaban na. Nagis-istorya kami biit. Mabut-butungak dito'y balay no marabyan ka. Amumut nga awanan dalota dito'y balay. Basol mo mutla nga. No, pimanaw da. Kapuiti kinalaing mo asumaw. Man nakibiyang ka nga beng. Iso pinanawan datan. Ha! Nagaduman nga ipagpagamot. Ingkakat agpulisan tamang rabiitan. Di, abay. Di ka pa nangan aya. Rabiin. Saan ta inururay ka nga raw. Nanganak ko na ije balay da kumpare. Mangan kan. Tapno di ka agul sir. Di ka pa ilang amin nangan itay. Nukasta masikog manen ni Lota abalayan. Ay wow na balayan. May ikapaton day jay nga anak da. Ay, talaga suker da gijay nga gasawa. Di dalag ba ay? Anak da nga anak. Katsan damot abak nang. 5 ti kayat dangagbalin nga nakabalayan. Inampay ki di ka no kumaan. Naa, para bakitaan no mabiyag da dagiti anak da. Kunak kadakwada at tuladan da kami kanila kay ko. Amay salaang tinagbalin nga anak may. Iso asaan kami anarigatan anang padakkel kinilota. Kain, awan pa'y ti sakit ti ulaw ana ariwawa nga ubay. Ay, natipid kayo iti anak amaray. Da kami ke 8 dagiti anak may. Ay, da kayo nga rot titimawidan jay anak mo abalayan. Amagan kit di pa ino pupwersaan na jay anak kaw, tapnag sikaw. Ay, nisaan mo't tanagayatan damot aday jay abalayan. Ken talaga nagtulagan da numanutag balin nga anak da. Ha? Jakla mo abalayan. Nagpit kayo mo tanagpasya rin balay dananang, bakit? Ay, inyawid ko nagiti anak ta. Tawan aanusan ni nanang kadagiti apo ko na. Anya? Apay aya? Marengreng ka no. Bugbog kawan na pa'y kaida Imbis nga iliwon na, saan taong ungtan namat? Pasaray layatan na pa'y. Anya? Iso nga inyawid kung dagiti anak ta. Sino ay ati tataulan ti asaw? Makarengreng. Hey! Salakay! Tao po! Ah, Umay kami man! nay. Sino dagita? Apay, anyat masapulyaw. Naimbag na oras yun, Nana. Umay kami man? Ada na patag nga ibagami. Malaala. Dumanon kayaw. Nakaumay kami, Nana. Tanaamuan mi, ada kayo ti asawa ni Tata Andring. Tati amumi nga min ket balaw. Ha? Nagko na abalaw. Iswamis mo, Nana. Imbaga na iti anak ko amay sa nabalo. Iso at tinutupan mo ti anak ko. Ha? Anyat kayat yaw asawain. Kwa nga min, Nana. Di kay kumamakmaklaat ngam inaram ti asawam ti anak ko. Kat tinutupan mo ti anak ko. Ta naawis kadagiti ado regalo na kenkwana. Anya? Kat tidakas na. 17 pa ila titawon ti anak mi. Anya? Ay ti awanan baen alaklakayan. Urayan mi sumangpet ti asawam. Ta agsasarita tayo, Nana. Ngamin, plano mi nga idarum ti asawam. Ta inaram na ti anak mi nga uray 17 na pailaeng. Adniya! Yawanan ka itibain alaklakayan!
Hindi mo karabutan kilo mga nagatindog pa mo nagkita ko kaw. Isumatla ka na yun ka marabyan na sumangpet. Kanisumot labim masetin intriga maswildom kanyak kaya madababay katkasla apo kumpay ti pinilim ababa yan ang talnaga ay tantay mo itinasayaan datoy di yung kaya ti maidarum tata umanugot kayo ti kondisyon mi anya day tadeng anya kondisyon ngay dayta. Masikog ngamin ti anak mi nana. Anya ket no maipas ngay na. Ituloy ko mati anak ko ti agiskwela. Ta siya agsubli man na ni abroad. Single mamak ngamin. Isong agmay may saak amang isaksakad iti anak ko. Sine ko gampay gayam ti babae. Di mo ipungot. Agpili kayo, tata. Maidarum kayo, wenno alaan nyo ti putot yo iti anak ko. Awan ngamin ti mga sikaso, iti ipas ngay nanto nga ubeng. Sige. Alahat to, adeng. Ulit nagtagkid daw ti pamakawan ka na ngayaw. Kapoy tinaramid ko iti anak niya. Nasakit tinakam ko iti napasamak. Ngaman niya nga, Rod. At daditan, kahit siyak ngay, di kakid daw iti pamakawan kanyak. Loka! Aday ko, sorry, Mel. Bakit? Sorry. Ala kayo! Nag-aramid kayo, tatang! When nga raw na, nailaw anak ko. Ay, isumutla pang bagets dagiti kawusyo Tada magayam ubi nga sabsabungan nyo. Ay, agyaman kayo atas anda kayong indarom. Ay, when nga raw na anak ko. Isunalaing ta. Ala, ito ka no ti ipas ngay nilili. Ala, tungpalan nyo latan ti kayat da mapasamak. Tapno saan kayo ang maibalod, tatang? Daran na bakit? Mapanak ka no iti ospital. Tanagan akin ni Lili. Maban ka lang! Pagkawanan ka din bakit? Suri talaga. Nailaw anak. Promise. Saanin ang maulit dayjay. Paya naramid mo ti kastoy kanyak, Andre. Ada kamin bakit? Ha? Nay, apay ngay adwa mo na kita ubam nga ubay. Wala, tadyak mo ninamnama asingin gayam ti ipas ngay ni Lili. Anya! Wan bakit? Iso adwa ti aw-awirin ta nga ubeng. Tulukan na kawan. Tsak kabailan nga awirin asisak na gitaw. Marigata nak. Sapay ang trabaho akpay bakit? Anya! Sige na, ananang. Kuyo gandak manan nga mapaniji balay da Glorio. Kailiw kong di asawak. Ay ayatak nga perperme. Nagbabawiak matanjay naramid ko idi. Namitlaw na nagsubli-subli tayo dya balay da Glorio, Maya. Agam talaga di nakan kaya. Di mo nipilit ti bagay mi jay asawa manakaw. Apay nga kasjay mat ni Glorio. Nagbabawi akmatan. Nailaw anak lang, idi. Nasulisugak, idi nagtrabaho iso na iji adayo nga lugar. Apay nga anak nga kan iti may sapay nga gundaway. Tapno makabawi ako mamat kanya na. Talaga siguro wana sakitan. Gapo iti panaglalaki biday anak ko. Aminado akmat nga nagbasolak. Sige mapantayo tada kayo ti makisarita kanya na. Ay, mabayinak sa anak ko. Amangano ko na adagulita. Ay, tinasaya. Kasaritam ni tatang ba?
Dahil sumati ko yung mapapanijay. Ha? Parang isaw tidinggin, wano patsin na. Kaya't nga tamat ni tatang. Kaya't na siguro. Basta ay aywaw. Ay, babainak. Si kanti mapano kayat mo. Namin anumit tayo na nagsubli-subli kayo ijay. Di na ka maawat di asawa. Ipili mo kitibagim-king kwa na. Sige na, tatang. Tadalaang mat nga agkidawak kanya yung iti pabor. No apay ba't ngamin alaglalaki ka idi Nya ngay, di apitom itan tibunga ti aramid mo. Naglabasan dayjay. Nagbabawi akon. Nailaw anak lang mat nasulisugak ta kanayon kami ngamin nga mabuarta kidi. Dagi-jet umat ko kumarek nga sungsong. Ish. Namin ano nga may nabinagbaganda ka. Adi ka makikuyog ka dagijay ababay. Tagarangganjang dagijay. Ngam natangkemit ngamin ti ulam. Nya nga Husto ka di matan. Tatang. Hanyon nga isid-sidir dagita tanalpas nga rodan. Tikit di kumapan nakaornos ti nagbatan may nga agasawa ti panunutan tayo. Katagpakpakaasi nga tulungan dak. Hey, ninanang mo tayo bang? Isuti kuyugam ama pa ni Jabalay da Glorio. Da kayo matati kadwak. Takaslahan nga kaya ni nanang ay ayaw ni Glorio. Barang da kayo ti makay ayaw kanya na. Unuhaan talo tayon nga mapan. Mabailak. Mabailak maya. Da kayon ti mapan iti inam no kaya tiyo. No di na ka ngamin kayatin na kabaybay abaw. Di mo ipilit na bagayin. Sige matan tatang. Pangasiyo. Ay, nagsangsangit man ang jay anak talakay. Ngaro da. Pagpakuyog kanyak ng mabainak. Apay no pagbigyan ta ni Maya. Kasi ba't jay anak ta? Uray talo tayo amapan makisarita kan ni Gloriaw. Di na nga rod kayatin. Ipilit na kitibaginan. Namin adong anapan kayo nakisarita. Saan? Wan, ang parang sikat makalukoy kan ni Gloriaw lakay. Si Kamal ti makisarita kan kwa na. Takuyugan da ka. Ay, Pagbigyam jay anak mo. Taka si Mait. Masa si anak no kasta ngagsangsangit. uy nga rod. Nag-arami tumay nga may. Nagbabawian na, tinaramid na, lakay. Ikan tayo kumamag, titigundaway nang agbalbalew. Isungala nalan, nagrupwat kan, takuyugan ta, jay anak ta. Naimba nga oras mo, Gloriaw, baraw. Adda kami manain. Umay kami man, Glorio Baraw. Ay, mala, sumrag kayo. No, tigagarayaw kat umay kayo makisarita. Tapos nagsinublan kami kin ni Maya. Ladingita ka, ngam awanin tinamnama. Arami dakmat amin nga kabaalak nga. Mang panak na kanyam nga. Nagbabawi akti nagbasulak, Glorio. Ikan na kumamat itigon daway ko nga bumawi kanyam pangpangaasim. Noon yaman tinagbasulan ti anak may. Dayjay ka nagbabawyan nan baraw. Kit no may kampay iti may sa agundaway. Pagyamanan may. Ay, pasensya kayong tatang. Ngam narigatin nga isublitin na palabas. No pamakawan, uy, may pay ko kin ni Maya. Ngam no ko na yung agsinublan kami. Adayo siguro na mapasamak ti kasta tatang. Anya ayati kayat mong aramidak Glorio. Ibagam ta aramidak amin nga kabaalak tapno maawat nakla ang manan. Narigat nga rudin nga isubli ti amin Maya. Napukawan ti panagayat ken panagtalik ko king ka. Ang nga kabalan nga mapukaw ka kanyak Glorio. Ay hayatan ka unay. No kasta, talaga nga awanan namnama, Gloriaw.
Awanin nanang. Pasensya ka yon. Gloria, apay no ikampay ti may sagundaway ni Maya. Awan ganas ko nanang. Kay tanya nga ron ti plano mitangay. Ta sininamon ni Maya. Di mo ko na mga asawa kay ti sa balay. Ay, di mo rarami dun ti kastatan nagkasar kayo kan ni Maya. Ha? Nagsina kami mo't nanang. Uray, pay. Agbasol ka lang no mga asawa ka manan. Ka nagkasar kayo nga road. No makisina ka kang kwana, di ka mga asawa iti sa balay. Aglaklakay ka asina. Nya. Isu ano siya tisi ka, tangay agpakpakawan mo di asawam. Apay nornusan yun di amin kada kayaw. Apay ti kunam nalakat agmay sa. Nanang. Nariga, tawan kadkadwana kunam sa. Nang runa no kumapsukan. Sana pa nang idawdawat ngam kasanaw nagsakit ka. Asinon tungay ti mga sikasukan kanwawanak taon. Ige asikaswag ti bagik Ay sos, kunamla ti kasta. Tamok at ti pride mo ti rumingring baw kang ka. Mawatak ti rignam. Talino ko nakakangaro di asawam. Ngam panunutem ti masakbayan nyo anak kaw. Taula ang madyasawam ang makarami di ti basol. Katangay nagbabaw yan na tinagbasulan na. Apay no ikam iti may sapay agundaway. Ulita kanak ko nariga tag may maysa. May mayat jay adda ka binadang na. Maya, itay pa'y lang agun o unay ti cellphone mo di tarabaw ti lamisaan. Sumbata man, ang mga no emergency mo dayta. Han nga emergency data? Baka dagi manan artak nga ako kumarik dagitan. Ay, asino aya dayta? Ha? Kita am to cellphone mo. Kita am to yung mawawag ni Glorio mate. Ay, yung adagos. Hello, Glorio? Apay, awanin plano nga gawid dito'y balay, Maya. Anyat kayat mong asawan? Agawid ka na. Agnag ka nita balay tananang kantatang mo? No, kasta. Napakawan na kon. Mawat nakman ng Glorio? Wen, ala, agawid kan. Bye. Sige, umaya kon, Glorio. Anyat imbaga na anak ka. Ay, nananang. Pag-awawidin ako ni Glorio, di balay na. Agdan na kami manan. Sige, agawid ako na. Ay, dagiti nyawid mo akawus mo ngay. Kan dagiti ululas kan pungpungan mo. Di mo nalaan na ya. Da kayon tunti mga impake kadagi jay. Umuna akon nga gawid. Ibagayo ka ni tatang ta isa runo nang ay umay niya. Bunagan nanto amin. Adniya! Salamat nga talaga ta pinakawan na kon Glorio. Maurnos tamatlaangan ti amin kanyata. Ika pa'y unag kampante. Kasan pa'y la 100% ang napakawan ka, Maya. Ha? Datang aminan ti pagpispistahan lagi ti tattaw. Ti panagsinata ti tupikuda. Isotap no agsardeng dan asumanao. Agsinubyantan. Ay, kunak no totally nga napakawan na kon Glorio. Di ka mandanagan. Tanya ti ammom. Ang mga nubaya ti panaglabas ti aldaw ket inot mutla may sublik ti sigud arik naking ka. Ngam, oray basta adalat tarik nam kanyak, Glorio. Wen, adda. So di ka madanagan. Glorio, nakaluto ako iti pamigatan ta. Bumahon kay tanta mangantan, tani sumrak ka pa iti trabaho. Sana ka sumrak iti trabaho, Maya. Ha? Apay, di off mo tadta? Saan? Masaduta kong nagtrabaho. Ni, apay ngay, sayang aja trabaho no ag-ikat kan. Ay, maduntilangan ko iti trabaho ko. Manipod ginuliban na. Diakon na i-concentrate ag trabaho. Ha? Siga mo lang ti makagapo, napay akastuyak. Awanan ganas kong agtrabaho.
Aglaladuta kon. Sorry manan Glorio. Iso si kamot at agtrabaho. Agsapul ka iti trabaho, Maya. Sige nga rod no kasta ti kayat mo. Si kati matungpal, Glorio. Jay mo kano anak tad ti agtrab-trabaho lakay. Kujay asawa na ti para balay. Nyay, apay, nagikatin ay iti trabaho niya. Uwin kano ka raod. Ay, apay nga yakas, Jay. Nabaliktad mo ti sitwasyon. Kaya bayam saan mo't mabaling agreklamo dyan anak ta? Dagdadatamot nga impilit na tibagi na kiniglorio. Una, nga misuma tinang paawid kan ni Maya di balay da. Napilitan la siguro day dayag. Nangrula ka ipadlaw mo ni Maya. Pagpatpatayan na launa dya sa awala. Isurat dumakil mo ati ulo dya maisan Ay, agbalin sa mo ta kaasi jay anak tak iti sidong ti asawa na iti may kadua agundraway. Nagsubsubli pa lang kami. Di na lang arod kayak ideng. Ay napakawan na siguro na pinagawid na mo dun iti balay da. Amumlang Dayjay mo kami na Maya. Nonya nakanda. Apay naglalaki ideng. Nyalala, di mo sinirin ti anak ta. Nailawan nga ron bait. Kung nagbabawyan na, tinaramid na. Nasulisog lang, dayjay. Tanay barkada ngamin, kadagiti lalaki raw, barkada na iday. Natangkin tubat ti ulo na. Di na amo ti mabagbagan ijay. Anya nga ita. Narala, di mo sang kalagip, tinapalabas, tanalpasan, dayjay. Ag-move on tayon, lakay. Nagkapgapwam, Glorio. Awan pa nalutaw, iso nga siya kung tinaglutaw. Di ka pa nag-ininaw. Iso nga siya kung ati nag-inaw tadtay. Napanak na ki basketball. Nasayad mo ita nagluto kin naginaw kan. Hindi ako mabalin tagig gamiti danom, tanabanugak. Ang mga numapas maki di. Ay, unay matanan. Kasta nga ka na yun tararamida mon. Inal daw nga awang kay ito'y balay. Umununak pa nga makasangpat nga agapo iti trabaho. Di ka pa makatulungan iti trabaho ito'y balay. Awan lang arod trabaho mon. Tumulong ka matangag trabaho ito'y. Nita, nangalaam iti swertim akong direklamo, Maya. Ha? Awan karbang amang sirsermon kanya ka. Tas ikati makagapo, no apay anapukaw ti trabaho. Glorio. Naawan ti ganas ko. Gapo iti panaglalakim. Ha? Apay, iti siyak tagtrabaho. At daya nang nagmukan niya kareklamo. Awan, Maya. Iso nga itata si kate at trabaho na. Aganos ka. Di ka sumanao. Tagapumot lang ita arabid mo. Iso mapaspasamak ti kastoy ita. Nay, adda ka matlagayam dito'y store, Glorio. Nagkapuak iji balayaw. Nakalukat. Simrok, dagijay manok. Agkaiwaran ti rugit dayjay. Kanjay lababo yaw. Napumpon no iti sana naugasan na plataw. Kanuray dagitay kalkaldiraw. Sana nakaluban. Iso akinalubak kitayan. Ururayak dagiti babaros nanang. Tamapan kami makiliga iti basketball. Ay na, rimwar kay di balayaw. Adi ka man lang nagidalima nagmat. Trabaho ni Maya dayta. Ta iso ti babae nanang. Wen nga mamumet ngagtrabaho di asawam. Mabanog nga sumangpet. Nga misupay lati mga ramid kadagita. Kat anusan na Talaga kasta. Tamadama pa'y lati panangikaro na iti basol na kanya. Aniya? Kunak man no napakawan maun. Pakawan nagto naikaro ng tinagbasulan na nanang. Ay unay kan aya. Pinagsublim pa'y lang aron iti puder mo no kasta mo lagayam taramidam. Di ka lamasya ni di asawam. Apay, iti siyak tagtrabaho. Naasya na ya kanya saan? Taginuliban nak nanang. Inbarbarkada na ti kwartamay. Ay, nagbabaw yan namot dahil ngay naramid na. Well, saan akas ka rin na malipatak dahil nanang. Tanakatatak.
dito'y panunot ko. Ang adilinuto, mamasid ang maya. Ay nabartak ka manan. Una matikas tang araramida mo, Glorio? Di naksermonan na. O di mo kahit makaramang kanya. Ala, sumrak ka nga ro din. Laglagi pa. Adi ka pulos nakaraman kanyak, edi ginulibanak maya. Ta inlem-lem mga nak ide. Iso adi naksersermonan akasta. Ta mga numatibab ka. Glorio. Siguro, malaglagip mo pa ilang jay lalaki man niya. Uno, agkit kita kayo pa ilang. Awan kinapudno data. Nabayagan nga pinutad me ti amin kanyami. Oh, imposible Mo, adda pa ila ti komunikasyon nyo. Lalaki raw. Atap mo lang data. Kan nagbabawya kunda dyan ngay naramit ko idi. Lipatan ta ko man ti amin. No kahit mamalipatak tinaramid mo, Maya. Baybayan na kita kahit kung aramidan. Di naklapdan, Maya. Di naksitain. Di naksermonan. Nawadam, ha? Nay, apay akas tatilanggam nga imbay dito'y balay, Maya. Saan nga nag-awawid ni Glorio iti duwa nga aldaw nanang? Anya? Ayan na kanungay. Diyak amo Basta ko na nga agawid to kano no kay kayat na. Nay, apay nga yakas tatiraramidon na. Awan lang nga ro dun trabaho nan. Kasta pa itiaramid na. Ay, uwan nga rod An kumot ngamin nga mabalin nga sitaan. Taag ungat. Isidir na ti inaramid ko iti kalabas no sermona. Anya? Ay, no kasta mo lang, panawa mo. Ay, haana. Kakaiso na nga inawat nakmanan ije balay me. Amok nga maisublin tumatlaang tisigod nga linangan me ken ni Glorio, nanang. Ika, kasanaw, no kasta ka na yun. Kasi ka lang nagsakripisyo, anak ko. Basta. Mangnam na maak nga agbaliw tumatlaang di asawak, nanang. Maya, adda kadwa kasi mangbait ni Olivia, gayem ko. Hello, Manang. Naimbag nga oras mo? Sino nga, Olivia? Gayem ko nga rod. Mala, sumrakan Olivia. Maya, mangisagana ka iti merindaan mi kin Olivia. Maya, dalos am ti bangir asilid tayo ti pagturugan ni Olivia. Anya, apay nga maturog itoy? Awan pagturugan na iya nga sa balik. Agyan dito yun ni Olivia, tagtrabaho iya ili. Pagkabangag ko ma, nga maurasanan, kaasimoy. Anya, ibaga man tagpaiso kanyak, Glorio? Imposible nga gayem mo lang dahil nga babae. Babaem samat! No ibagak awan, agreklamo ka, ha? Ulitak, Maya, no di mo kayat nga isidir ko tinapalabas, di nakpakibyangan iti kayat kong aramidan. Kat, anya ti kayat mong asawan, agyan iti balay ti babaem? Kat siyak ti mangbiyag kanyayo? Natural, laglagi pam, apasot pailaang daytoy ti panangikarom iti nagbasulam kanyak. Ay, hanan! May baya mo na nga karo-karo. Nuhanak nga mapakawan, halang! Isuntumot langahan mo nga malipatan tinapalabas. Pumanawak langan ito'y. Adaking ka dayta, Maya. Desisyon mo dayta. Malaala, husto na nakaw. Di ka nagsagay. Aklunam laang tikasat mo iti asawam. Takunam ano si Tam kat isidir natin na palabas. Mabalin mo nga idarom ida anak ko. Lantaran ti pananggulgulib na king ka. Idarom mo dya sawang. Anan, ta sigurado nga isidir naman ang tinapalabas no kasta taramid. Bye-bye yun Total, napanaknakak nga hanak nga napakawan pa lang. Tay di nagsubliak ije balay, natamnay lata kanyak, hanan nga kasla idi. Ay ka, tara Makambo ka nga raw danak ko.
Awatak lang ang tigasat ko. Kan basol ko matlaang. Siyak mo na nga nagbasol kanya na. Luis, Barok. Ay, damag ko nagsildukan san. Mabalindag singil. O na yan, di yun maiturturukan tatatino. Kasapulak met ngamin, Barok. Taigatang ko matitilako. Manoy ati utang ko, tata. Limagasot lang met kidi, Daklabanag daytan. Dayta limagasot ti paspasabat mo kanya akong tata. Pasensyakan, Barok. Wen, bayad ako. Tapno awan may bagbagam. Uray ko mano 5,000. Limagaso mo lagayam. Dito tibahin ko. Tita kayo. Na, luko day taon. Ninapayawat na yung pagmat. Masakit tinakam nang agbayad iti utang na. Agutang-utang kayo no nasakit mo tinakam yung agbayan. My goodness, kide. Kung namutlan asino ang baklang day tatao mo. Ha? Nay, Pagtiling? apay, asino ti ka, Luis, anak ko. Day di ala kay Alfonso ananang. Kung namutlan asino ang kabaknanganan, huwag sasaw. Ha? Bayalan na kano ti biyag kon. Na, apay aya, anyat nagapaan nyo kadkwana. Apay, akasta timbagana. Kasano nanang, pagbilagan na ti kalsada iti Rick, sano masagit itilugan ti Rick na, agungat. Apay, kukuha na ti kalsada, pag naan nga rin nga iti motor, pagtaya bagki din. Ay na, kasla di mo na iruwam ti ugali day chay alakay. Pasot siguro na ati pa nagkabaw na day jay. Saan nanang? Talaga kiti nagalas ti ugali day jala kay Malala, baybay amon. Ingka kaamangalan anak ko, nakaluto ako. Anya masidaya. Nagsigangak iti ikan. Basta manin. Ikan la akanayo ng tilutlutwan nyo. Nagsidata mo iti karne, idi kalman anak ko. Amuyo mat asan asumrag ti fis iti karabukob ko nanang. Jak manganin, nabsuka ko. Mala, ilutuan ka nga ron iti karne asidaem, anak ko. Malala, mabitlaan. Hello, nanang. Ay, agat arak ka. Alright. Umanak ka manay. Ninanang ko na ya. Manuti ka dya kwarta. Ibagamta, ikan ka nanang. Ha? Apay, nagsweldo ka na yan. Nuwan, nanang. Iso nga ibagam no manuti kayat mo. Dahited ko kin ka. Yag mo amin ti kwarta mo, tay dulin ko. Tapno saan mo apagbartek amin. Nareglado nanang. Nonya tikid daw tinakitid ka. Toy, nanang. Kukam amin datan. Nang, inikan na kay sama ni Manong iti kwarta itay. Wine, amumutan ti kabsat mo. Basta na bartek, itid na amin na kwarta na. Agag, pay nga agag. Samat lagbalin ang nalailo ni Manong no nakainom. Wan nga roda sapay agat arak. Arakop nga arakop, kasla na ililiwan kadag kabalay kabilaang bait. Talagamot day tanga arak anya nanang. Pagbaliwan na ti ugali ni Manong. Pasingputan na. Mayat tipik to ti arak ni Manong Luis nanang. Wala, awampay ki di ti kaapanan mabartag. Angam no limpyaw ay adaw ti kaapan na. Arsagid launay no saan anabartag. Iso na laeng tano kanayunan na mga rod ti uminom ay amangan no makaalamot iti sakit na. Di mangarod pabagbagaan. Wen awan, ngam kalpasan ti sumagmamanong aldaw, agsyat tumanan. Aywan, pabulutan dakman pa iti 1,000 yun nanang.
Anda ngamin bayadan dagiti apo ko yung iji pagadalan kat saan pa ang nagsweldo nila kay ko. Kisayak pa'y laang tay kwarta ni manong mo Sige nga ron nanang, sana balay, tadi na siguro na mo nga dakwarta na kada kayo. Uray di na amo, anak ko. Isublik mo laking kwa na ti kwarta na saan anabartag. Tamangan no kasapulan na. Itadyo ka amin kanya ko na nanang tasyak ti mangidulin. Saan, anak ko? Ang mga numagastos mo. Sa nga ribulaang ti itid ko. Tata Tinaw, umutang akman pa iti may sakaban na bagasyo. Saan apa nagimot, Marie? Ngimad napay tayo aglat-lati nga utang mo dito isturog ko. Balasang ko. Bayadak tumulang, nagsweldo nila kay ko, tata. Idi pa lang ibagbagam tayo ta sweldo nila kay mo. Ngam din sama dagsusweldon. Tadi kamot makabayad din. Ay kwa, na-delay nga minti sweldo da, tata. Ay, nako. Sige. Ikan kay di bagas. Ngam 5 kilo lang Tane, malugi akmat no itid ko amin ken kaalako. Agbayad ka kuma. Uri inutom abayadan no iso. Wento, tata. Di ka madanagan. Tanog sweldo nila kay ko. Parbango nagtuti umay agbayad ken ka. Lumabasak pa tata. Ne, nabartek ka man ng Luis. Apay, naginumamanen. Iyan, tibalay da kumparik tata. Ewan, mano tayo utang ko ka? Bayadak ma. Ay, awan utang mo kanyak, Luis. Oh, imposible Ang mga nalipatam lang, tata. Mano tayo utang ko dito istorma. Awan nga rod. Tay kabsat mo ti adu ti utang na ditoy. Ni Marie. Abay, mano tayo utang na, tata. Ay, adu nagatidog ti listahan na ditoy. Sige. Nabayad akong ti utang di kabsat ko. Ha? Sigurado ka, Luis? Amangan mo, bartek mo lang dayta. Asa? Mano ti utang na? Ibagam, tabayad ako. Kasi maday siya kabsat ko. Patkag day siya kabsat ko, tata. Iso at tulungak. Naimbag nga oras mo, Tata Tino. Umayak man nagpauna iti utang ko. Ha? Mabalintag pauna oray sa nga ribo pailahan. Ha? Ang kwa? Katwan awan problema. Ay, agyaman nak. Adtoy, tata. Inton sumaron naman ng titanduma nga utang ko niya. Ay, uwan, Marie. Ayos laang. Nasaya at nakariing kan, Luis. Nabarbartek ka man ay nasimangput idi kalman. Nagsweldo ka idi kalman. Saan? Ang mga inyinom mo amin ay nakwarta. Diyak nga rod malagip. No asino dyan ang tudak iti kwartak na. San aya da kayo dyan ang yawatak iti day dyan? Nay, ay saan magtanak ka? Ay na, day tangamin timadikan ka. Tano na bartekan, adaw ti di mo malagay anak ka. Wano? Narigrag ko nga ta. Nay, ang mga mono, inggatang mo amin iti arak. Saan nanang? Tadjay katrabawak tinagilibre itin shot me. Birthday na ngamin. Kahit, ayan na nga rodon nga eh. Diyak nga roda mo nanang. Diyak mo tin malagip. Kaslaad da ng tudak. Diyak malagip no asino. Ang mga no di katrabahuam. Ang mga no impadulin mo kankwa na. Ay. Damagag to mga agpaisugan kwa na, nanang. Di na mo ka no malagip no asino dyan ang tudan na iti kwarta na day dyan nga anak ka. Ha? Apay, napukaw ti kwarta ni Luis? Win nga road. Kasusweldo na pa imo nga road. Uray kumaano impadulin na laay. No kasta,
Talagang aron nga adda dagitay mabartek. Adidan malagip ti inararami daan niya. Ay na, pudno dayta. Ket may santi anak ko dita. Amangan mo ito narigreg na. Jak nga rod amaw. Nga maiputeng na mulat nga ibaga kasla adda ka nun ang iyawatan na iti kwartana. Ay na, imahinasyon na ladaytan. Amang ano yung bartek na kidin palusot na laang daytan. Mabalin na yun nantay utang ko, tatatinaw. Ay gatuan anya ti utangam. Ni, itaman pa kasla ganado kayo agpautang? Ha? Si Kamat. Sigod mat. No ngay may saakaban man na abagas ti utangak, okay lang? Ha? Ay, oo na. Basta agbayag kawan. Oray inung tumabayandan. Tinapatag, makabayad ka. Alang tata, may saakaban ti utangak kon. Agpaunaak manan intun umay alawas. O sige, awan problema, Marie. Nene, ni Luis ti lumabas. Kat may basabasi nga magmagna. Padagasak man. Luis! Barong! Lumabasak pa eh. Tata! Dumagas ka pa, Luis. Tada ibagak. Ngate bagayo. Tata. Nabartik man ang dayto eh. Nagagat, nagbayad iti utang na nung kastuya na bartek. Luis Barok, naurnong man ngamin ti utang di kamsat mo. Amangan no kayat mo abayadan. Nagsildo ka man siguro manen. Oo na. Mano ti utang ni kamsat kuya. Bayad na kami ng tata. Mapit lang, talang tilistaan. Dahito ni, kita 5,000 amin, Sige, sige. Bayad ako. Mas asya na kami ni kamsat ko. Lab na lab ko kami. Isuot tulungan man. Ay, awan mo, Luis. Arak sa mutan ti papaparan ti swildaw. Saan mo tayo siya tagas-gastos? Nagin-inom kami. Iliblibri da. Kahit, ayan nga rin ti swildaw. Apay aka na yun na maibus ti kwartam. Ay, siya nga rin malagipon na na. Ang mga nung narigreg ko man na. Ay, liklikang man nga minin ti arak. Amangan mo't nulukluk wenda kan dagiti kainumam. Amangan no isuda ti mangal alay ti kwartam. Saan na siguro ang marami ti kastananang? Damagam tuman nga rod kadakwada. Tamangan no napidot da kat naidulin da. Awan serbe ti panagtrab-trabahom no kasta. Kanayon mo amapukaw ti kwartam. Ay, anday ta. Nanayunan man ng tilangkong. I-display amin dito yan. Nanayunan ti kanan siya ko naman. Saan na siguro pa nagtakaw di kastuan? Tadyak mo't taktakawin ti gatgatang ko kadag ito yan. Itadamot kanyak. Tatatino! Imadutila ako yun Si kamag gaya Marie. Umutang ka di manen? Ay, saan pa'y tata? Umaya kag bayad. Ha? Sigurado ka? Bayadam amin ng tayo utang mo? Wen, tata, tane. Sana kaya't di asawa ka morno nga nakiti utang. Kano mabalin, dinan kaya't nga umutang ak. Umutang ka na taang. Okay lang mo't kanyak. Nala, bayadak pa nga ruti utang ko. Makitan to no umutang ak manan wano saanan. I love you, Nana. Hey, saka mula na lambing kanyak nga inam no nabartek ka, Luis. Kahit yun tayo, kwarta, Nana. Ikawan yung mau no data iduling ka. Siyak ti mangiduling, iti kwarta. Toy, Nana. Nagsuldo ak. Nasaya at may tasaan anak pukaw ti kwartam ita.
Kukuha yung data na nang. Aywan, agsukat kayo. Tayo makimisa. Anya? Ay, malumay. Nawan misa itan Ito rawan misa. Basta mapantayo yung simbahan na nang. Tayo nakmang tiditi kwarta. Ha? Alagi din nanang. Agsukat kayo. Tayo yung simbahan. Intay makimisa man. Manong Luis, anda kwartam dita? Awan kwarta. Dumalawat ka mo titi kwarta, Mari. Agsuswildo mo di asawam. Kurang nga rin ti masusweldo na manong. Alan apay no saan ka nabartag na kay memot ka. Gumno nabartag ka, naparabor ka. Basta awan kwarta. Ibaga mi di asawam, tadoblyan na ti panaggagat na. Tapno maipay na dagiti kasapulan yung agiina. Kasjay na nga raw jay kabsat mo, anak ko. Sala na lambing mo kanyak no nabartag. Agad nga agad. Angam no nausawa na kaslaawan lang. Naimot pa'y ako nayo. Garud Mayat sangagpay suno kanayon mabartag sumingpot. ay, manjak no siya. Isumula ti agbalin akaasi no kasta. Makaitid iti sakit day tanalabas apan naginom iti arak. Sa bagay matkit di Angam kaslag tinuma nga ro ti panunot na nukas di makainom nanang. Kaano ti suldom ngay, Luis Barro? Apa damdamagan nyo, tata? Kat awan mo't utang ko kata kayo. Ada pala utang di kabsat mo. Nay, apa yung sakti singiram ngay? Utang na, di iso ti singiram. Sakti mo utang kaya. Ay, ne. Madinsa talaga ti jar mo No saan ka nakainom? May mayat saan nakainom ka? Sasawin nyo mo, tata. Kasusamot nga aldaw ti pa nagsusuldoyo. Saan? Hoy, awan nas ka na bayadak yung katata. Awan utang ko. No kahit mo, ilibre ka ti siyat ita. Kahit mo, importe ti isat ta. Impaw iti ka anak kakidya abroad. Kastaya, ramanan tamang nga ron. Deta imported nga arak yung tata. Manoyat ti utang di kapsat ko, tata. Kunak no nakabayadan. Saan pa'y barok? Imutang magamin manan. Manoya, tambayad ako. Lab na lab ko ngamin ka. Kasi man dadya kapsat ko, tata. Mangutang pimanan. Gapoy ti kinariga ti panagbiag na. Patpatgag dadya kapsat ko. Oray ni nanang ko. Patpatgag na to. Dahito'y tilistaan. Dahita, kita mo ti utang ti kapsat mo. Diyak mabasa. Ibagamlatan naman tayo itid ko. Ay, at dapat yung utang ni insan mo akarda. Amang ano kaya't mabayadan? Ni insan karda? Manuti utang na? 2,000. Bayada mo nun Dapat paggamasama dahil diya kasinsin mo. Oo na. Sige. Padpad ka kami ng kabagyak, tata. Masyanang mo't lang iti dahil diya karda. Ta, nariga mo lang di pa nagbiag na. Ta, agsakit diya asawa na, tata. So, sige man lang. Bayada mo tanti utang na. Ay na, awan makamoy tararamida kini Luis. Tamis mo ani Luis, di na malagib tararamidan na numabartag. Nakaganan siya ang manana. Iso ang nakagatang akmanan ng tinayon tilahog dito istor ko. Itisblik man ang dagito inayon tilako. Manayunan manan ti mapaglakwak no kastoy laeng. Nay, adamo paglutwa mo dito yung istor mo, kakatinaw. Aywan ka. Tagluto ak man iti pang merienda. Isupay ang nayon ti lakok. Umigpigsan saki diti kitam dito istor mo kaka. Imadupay dagiti lako maun.
Medyo. Adamot basit. Hay, dyan ako, awan manan. Napukaw manan ti kwartanan. Nagbartok mga minon, idi kalman. Awan serbay ti pa nagtrab-trabaho na. Tawa mo mauro-urnong na. Ay na, gagangay iti baro ang kaka. Kaduan mo't abaro dito ayan tayo kat kasta. Iso ang mairwam kan. Tatatino, naimbag ta nakita ka dito'y crossing. Ay, nandiya istor mo. Naura man. Anya? Ay, imposible matay tanaa. Kat no pinanawak laytay. Tadala umay ko gatangan dito eh. Nauram nga rodon. Pinanawam samot nga na nakalukat ti paglutwam. Ha? Ay, wen? Allah! Ay, nalipatang agpaisong inidip jalot-luto ka bananak kayo. Ala, awada! Naikimusan ti istor mo, kakatinaw. Naimbag ata na ilasin ti balay mo saan anairaman anauram. Ay na, awanan ti pagtatahunan ti pagbiyagang. Ay, kasanuak pa itan nga eh. Awanan ti pagsapulang. Agurnong kantumanin kaka. Tapno makarugi ka manay. Nay, si kamagayam kakatino. Anya dagita in karatay mo. Lakum dagita. Un kaka, kapilitan nga gisursura kitilang ko kuna. Tawan mo tantay store ko. Nala, edi sumngaraw ta agpili ak itigatangag. Agpili ka kaka. Daytoy man ikan ken karne. Ken dagitoy natang. Mano amin ngay dagitoy. Saan mo nabayadan dagita kaka? Ipadawat kon. Ha? Ay, hapay ngay. Ay, malugi kan Ay, basta. Ilibre kung dahi takada kayo. Intong pigat. Magidagasak tumanan iti sidaan nyo kaka. Ha? Ay, bayada ka. Tapno at daganan siyam. Ay, basta saan kaka. Babaan na kumalaang iti kahit kong aramidan. Basta, padawatan kayo iti lakok. Nukas tamot la akanayon ti panagapayo. Nasaysaya at nagsina kayon. Kay kahit ko ano siya. Nakarkarupay nga kay kayat ko May maya tatawan ng te sakit ti ulok. Sige agimpaki ka nga rudan. Tapumanaw kan dito'y balay dani ka. Siya kon ti mangimpaki ti gargaret mo tapno mabait. Dario, mabit lang! Di ta pa'y nalpas ang nagsarita! Baybayan yun, nanang. Awan matlangan ti masapul nga pagsasaritaan tayo. Lepasan min ti amin kanya mi iti anak yo. Ag kanya-kanya kamin. Abalayan, anya ti rumbeng aramiden tayo. Uray anya apam magbaga ti aramida kadagiti anak tayo. Ngem sinalat ta ti ibagbagada. Naibagak lang agsinadan. Ngem paypay sundameten. Kun kunaklaeng dayjay. Ngem kinapudno na. Diyak kayat nga agsinada abalayan. Ay, problema nga rudmet dagiti agasawa abalayan. Mayat met ididamo ang nagdenada. Nalailo da iti tunggal maysa. Ngam idinatawunanan ti panagdenada. Kasjay dametan. Diyak kayat nga agsinada dagiti anak tayo abalayan. Kayat kunidani ka amanugang. Ken kayat kayo met nga abalayan ko. Tanagsisingpot kayo. Ay, oray syakmet abalayan. Jakmet kayat nga agsina dadani ka kendaryo. Nang runa ke nagkasarda. Kasanulaengen nga dagiti anak da no agsina da. Wan nga raw abalayan. Ay, Dagiti apo ko tayo ti agbalin akaase no bilang laeng. Broken family ti madakelanda pamilya. ay, tinasaya at abalayan. Urayan ta nila kay kaw. Tapag sasaritaan tay man ti rumba nga maaramid. Apay ngagsila kayo. Anya ti rason, dani ka.
Dario. Kanayon matlang ti panag-apa mekan ni Dario. Kanayon nak nga apan. Kanayon nga apaan nga. Gano sikat kanayon ang mga apakan niya. Ha? Di mo man ipulagid tinagmadi nga aramid mo? Si kanto pa ti man nakiapa. Limal lalakyan ka nga apero. Di kaya agapa iti sangwanan mi adalakilyo. Respetuan da kami kumamad ah. Saan da kayo apinayaban? Tapno agapa iti sangwanan mi. Pagsasaritaan tayo iti nasaya at tayo. Pasensya kayong tatang. Urnusin nyo, ti saan nyo apagkinkin na awatan. Suruan nyo ngamin tagpakumbaba. Tagpada kayo ngamin anangato ti pride na. Talaga ariribok ti mapasamak no kasta kayo adwa. Sinako ni Dario, tatang. Oray siyak tatang. Yakmat kaya ti makidin na iti anak yo. No kasta, talagang agsina kayo? Uwanan na, tatang. Kasanaon na kita anak yo? Kat alaki suda, taubing da pa lang. Siyak ti rumbang nga ayanda. Final na ita na desisyon nyo. Uwan, Uwan, tatang. tatang. Lukas tangaro. Awan maalam at tawid kada kami itinam. Dani ka. Ha? Ni, apay nga tatang? Kastamot laang ti kondisyon ko, Dario anak ko. No agsina kayo kinidani ka. Awan mo't laang ti maalam atawid mo, manipod kanya. Anya? Apay ngay nanang. Kitag may saakmat nga anak yo. Basta awan maalam atawid kanya. No di urnusan ti bagbagiyo iti asawam. Anya? Iso ano kaya tiyo asan amapukaw dagiti tawid yo? Urnusin nyo ti bagbagiyo. Sapay na lawa adaga ti tawidin nyo. Ila kumidagi jahi, no agsina kayo. Ay, saan, tatang? Apay nga ila kuyo? Agpili kayo adwa. Urnusin nyo ti bagbagiyo, kat maalayo ti tawid yo adaga. When no, agsina kayo, ngam awan maalayo at tawid kada kami. Uy, Dario, anya nga iti maibagam? Kat sikat ag desisyon iti dayta adali ka. Ay, unay matanan. Nagrigat mat data nga kondisyon yun? Awanan ta do pa sao. Sungbatan nyo kit diti damdamagak. Ngam ne, dak kayat amakita nga addasaan nyo pag kinaawatan ha. Pagtali na idan nyo ngamin ti kinalailo yo iti tunggal maysa. Tapno saan aday ta sina-sina ti bagbagayo. Ikan kayo iti sumagmamano nga oras ngagpanunot. No anya talaga ti desisyon nyo. Ay, sayang matya tawid ko Oray siya ka. Nalakaaya ti awan matawid na. Kat, anya nga rin ti desisyon mo? Ganya pa nga. Awin na na. Santan nga agsina. Ngam, kas ano ngay? Haan mat nga kayat datata nga makita da nga agapata. Ti kayat dakat masapul nga sweet ta nga ka na yun. Kit agbalbaliw ka nga minan Si Kate agbalbaliw? Apay ko mga siyak ngay. Kat no si Katerino kartaramid na. Anya siyak siga Aha? Sige, ikarigatan tati mga barwanan. Agbalbaliw ta nga duwa, Dario. Onya, nakapanunod kayo? Dario? Dani ka? Uwan tatang. Awan tatang. Kat na pagnumuan mi. Asaan mi napatuloyan ti panagsina mi tatang. Nasayag nga ron. Ngumnay, ulita ka. Diyak kaya't amakita ti panagapayo. Ano kasta kayo lata? Nasaysaya at langagsina kayon. Kat di mimit itad titawidan nyo kada kami at adakilyo. Uwan tatang, han kami nga ag-apa. Promise tatang, agbalbaliw kami. Nasayaan nga ron. Sapay lakuma, tamatong palyo dahi ta akariyo. Mamuan mimit lang kadagiti karupa nyo. No aga pa kayo manay. Mala, agawid kayo nga ruday. Dario, agpicture ta. Apay ay apo manitsur ka. Adula amin. Agpicture ta ata ipos ko iti social media. Itag ko kada nanang kantatang. Kasamatan kaninanang mo. Tapno makita da nga sweet ta kampay idi. Tapno mamati da nga haantan nga ag-apa. Kaya't mo titawid unuhaan. Ay gat ko siyempre. Malakaron.
Agawa ang tagpicture. Tamasinitak nga umabay ka. Sige nga ron, umisam kan, ha? 1, 2, 3. Umisam ka! 1, 2, 3. Nalpas. Ang kay Jayan. Uy, Danica, nakitak ti impose mo aladawan nyo kinilakay mo. Ay na, una yun sweet yu adwa, mare. Hasla italaang agpost ka itiladawan nyo, One man, Lolit. Tadtala ngamin nga nasangok ti cellphone ko. Ay na, naimbag man. Nag-sweet kayo ita, Sana all. Nabasak di comment mo, Lolit. Sana all ko nam. Diya kon rin-replyan, diya comment mo. Oreta in heart ko mat niya. Una, awan problema iti day tamare. Naimbag ka pa'y Danica. Nagwapo nila kay mo. Ngam loyal lagtakan ka. Nabayag kayo ng agasawa. Ngam di na kan sa pulos linuko. Ay, siyak lang ngamin ti love na. Kas ano kat siyak mat ngamin ti first love na. Ubing kami pa idi naging da kami. High school kami pa lang idi. Kasta ay Owen, loyal kami iti tunggal maysa. Awan nagloko kada kami. Ta still burning latati inayat me. Imbag man. Ngam siyak ngay. Namindwa nagbabae nila kay ko. Kas lang arod na po kaw ti panagayat ko kankwa na idilino ko na. Kanayon ti panagapami. Noda kami akathan kami pulos nga agap-apa kanila kay kutatan. Idiaan na palpalabas, nagap-apa kami ngam tatakathanan. Da kami siguron ti makon ko na nga perfect couple. Ay na, imbag man. Sana all talaga. Uy, Dario, ag-inigam tayo ti matado ti malabasan tanga tattao itay store. Kan adadanan ang itan niya kita ma. Ay, wala niya. Umay ka nga rin. Tagin nakbay ta bakit? Akaw! Muna yung kinasweet data. Dario, Danica. Kita nyo ang mga lumakuton kayo. Lolit. Ay, Dario, ikisnak tap no makita dia. Ikisasasawang boy. Ni, darasam atak kumit kita da. Sikan ati manggis kanyak. Ngam itipingping lang Sikan ata si kati lalaki. Alaman lang. Ay, naula talaga. Makapaapal ti kinasweet yung agasawa. Super kayo. Agbagbagay kayo pa. Thank you, Lolit, Basta una pa lang kita da kada Lolit. Umapapal tansan. wan nga ruda. Ay, uban nakit di pa ya. Pakawan mo da. Panugan na kiday. Naglumag ka. Mabaka yamoy. Kat alangan nga siyak timang uba kanyam. Kat babae ak. Si kaata lalaki ka. Ay, nasaanin da ita. Uray, tay nagkankan itipingping. Lakay, nakita mi kanya abalayan da Dario Kendani kay Jay Kalsada. Naglailo da matalimaba si Jay Store. Kan tsawang pa'y nga ro dagita istambay ijay. Uy, amaw. Taka yung tipos ni Dani kay tiladawan da. Kit nasayat, nalailo dan. Kasjay kumakanayo. Saan da nga tanga agap-apan? Yaka mo Basta tong palin dati karita. Tano maamuwak nga agapa naman pag sinahan tayo dan. Ay, bareng agtultulo yan ati kasya kinalailo da iti tunggal maysa, lakay. Nyamot ti kasto yung kabinitan. Nakagulugulo. Shh, tangiwat mo Mangagda ka ti karo ba? Kapsutam tangiwat mo. Kita umat at yung kabinit ni. Naggulo man Di ka man matidta. Kadno si ka tinaudi nga nagkalkalid ta. Syakit din ti pabasolam. Agtal na ka man. Ay, napapispis ang kansan ni. Padasam. Patayabak da tapos ti somno aramidem ti kasta. Ay, ikang kansan. Sige, padasam. Makaraman kamat kanya ka. Apay ti kunamahang ka nga balasan. Anak nga mabutang kanyam. Nakaluto ka, Dani ka. Kakwan nga magluto kamat iti si dama. Nalpas ako nga nangan. Sidak lang jalinutok. Nga maday na po ita. Inla ka man ka nga inlutuan. Unay mo tigas tang aramid mo, Dani ka.
Managing bubukod ka talaga. Dinakto pa ilutlutuan. Bumalbalsak lang. Si Dam lang matilutlutuam na daduma. Huh? Aryo! Danica! Ha? Adda kayaw! Umayak man! Ni Nanang, ay dirasam, yung kalukatan teri daw tagluto akit si Dam. Apay, di kay painangan, aldawon. Nala daw kami ngamin ang nagring, Nanang. Mga daw ikit din. Nalpasa kun Ag nga ka Dario, tasobuan ka niya. Itimplaang ka iti kapem lakay. Alaman nga ro, darling. Basila nga. Uray ka gud walat tasa. Sige nga Rod. Da kayo ngay Nanang. Agkape kayo, ta itimplaan kayo. Ay nasa anon, nabsugak pa'y laeng. Sige nga Rod, ta itimplaak ni Dario. Nagmayatan ti kasta adyar yung agasawa, anak ko. Kasta kumakanayo nun. Katuan mo't, Nanang. Kasta kami mutakanayo. San kami ngagap-apa? Nasayaat nga rod no kasta. Maragsakan kami adadakkelyaw iti kasta amakit-kita mi kadakayaw. Wara kamat nga, wara nga. Anya kamat tan Dario. Sumangpat ka iwaram tandang iti kagawa am ija salas. Kakaasyak nga aglinlinis. Para linlinisak, para warwara kamat. Tangiwat mo. At dadagitay chismosa akarupa dita paraangan. Ulamat nga minanti kasto nga asawa mat. Di na pa mo taglinis mat. Nagsasao ka? Kung namot laman nagdaldalos ka mat. Italaang mo't adyak na isimpa dagjay. Napanugak nga rudmot ang naggapu iti trabaho. Kat ayan nga roti sweldo. Awan, yak itagking ka. Kastatura ka ngamin. No kayat mo ti makagam iti kwarta. Trabaho ka mata. Makitam ti kasta nga ugalim. Iso nga napukawan ti panagayat ko kanyam, takas na ti ugalim. Si kalaang aya, nakarkaro pa'y kanya ka. Awanan panagayat ko kinga. Jakon maisubli da ita. Kat anya nga roti gatang ko iti balo ng dagit anak mo ngay. Siyak ti gumatang. Emot kakit di Adda kumamang aram kanyak, tasukatan kalanganan. Nagbayag ka nga. Hindi pala ko maa. Urayak nga ramidam da ita. Tapno nawaya akmatan. Ay, nuhan ko lang nga pampanunutan dya tawid ta, sininaan kan. Baka itadyakan no amin ija kabsat ko kat nohang ko nga tong palanti karet. Urasyak mata. Hay, saan tala ko man ang nagkaskasar idi. Tapno saan ta marigatan nga agsina. Dahit tangamin ti makagapugat. So asan akayat dagiti dadakkel tang agsina ta. Ta nagkasarta ka nung amin. Kat ano saan ta nati agpamarang. No kayat tate maekan iti tawid. Anya nga rod ngay. Itinmin iti inam ti tawid mo dani ka. Tamakaam mo kano anya ti pamayam iti daga atawidam. Agyamanak tatang. Uray ti kabsat mo. Itidmimatan ti tawid na anak ko. Ay, mayat mat kay dino itad yun. Tapno mapagnumaran may matan. Ado ti plano kay titawidak kada kayo. Nanang, inted ti tawid ni Danica. Ited yumatan akanyak. Wen, madaman ti pan nakaasikaso dayta. Iti mabiit, maigamam ton ti papilis ti tawidom adaga. Agyamanak Nanang. No pagtipunin nyo kin ni Danica dagiti tawid yaw. Nalawa mo tin Da kayon ti makaamu amang sukay iti tawiden nyo kada kami adadakkelyaw. Itatanaalatan ti tawid ta Danica. Agsinatan. Ay, nagpampanunutak iti kalman inga na iti rabi Dario. Apay no hantan nga agsina, taag negosyo takit di. Ilhako ta ti daddo mga tawid ta, ta iso ti pagpunan ta nga agnegosyo. Ha? Lumaklakay kan bumakbakatan. Kan adaduwa nga anak ta. Kaasi dano agsinata. Sapay kayat da kadagiti anak ta. Orno santa kay din ti bagbagi ta. Ay saanan? Isuntumot la ka na yun ti panagapa ta. Katliklikan ta ti agapa ha. Promise, no napudot ti ulom, haan kan nga sabayan, tapno awan apa. Basta agsinatan. Adula amin na kita may bagbagam. Sa nabalay, taytad ko ti sustento dagiti ubing. Awanen abalayan. Nagsinan dagiti anak tayo. Ay, wen nga roda. Awam met maramidan tayo.
Jay mat kano ngamin anak mo tinang ipilit nga agsinada. Ay, wan nga Rod. Kaasi dagiti apo ko tayo. Ngala, sapay kumata maurnos tumatlaan ti amin kadakwada. Abalayan. Apay nga inlakom titawid mo ngay. Gumata kiti pampasada alugan nanang. Masaduta ng hagtalong. Anyan. May meday jay. Tainal daw ti kita, nanang. Ni mat Dario dato umawag. Hello Dario, imbag man tayo mawag ka. Ayan talawas dagiti ubingay. Dani ka, tulungan na kuma. Abdala pa dong parak abakat. Kat intaray mo dito ospital. Anya? Pangasing dani ka. Si kalangin tamok ang makatulong kanya. Taon ti kwarta ni nanang ko. Pinagpili na. No idarum ka kung ano gastusak tila disgrasya. Naimbag ka. Tadapay tay tawid mo adaga. Apay ngay raman nakita kat nagsinatang si kapay tinang pilit kanya nga agsinatan. Pakawanan na ko madani ka asawak. Sorry. Agsinublanta ka din Turnusan tati santa pagkinkinawatan. Pagpagaputa ko makadagiti anak ta. Ay, anan. Tadtata magipit kan. Ta kailangam ti kwarta sa munto ibaga ti kasta. Naglalay nga mon ngay. Alamat na. Pakawalan na ko man. Agsinublantan dani ka bakit? Manjakon. Pinabainan nakto pa yan. Imbagak ide nga ornosan tati amin kanya ta. Nagpakpakaasi ak nga hanta nga agsina. Ngam impilit mo matlata nga agsina ta. Sa tadtata kailang amti kwarta, sa kakundi subli kanyak, never matanan Iparupam launay mat nga kwarta lang ti kailangam kanyak. Oray haanan! Nakaluto kan ba kahit? Anay ko, nagsakit man ang tingipan ko. Ay, nagrigat agunay no ng sakit tingipan. Lakaman namin nga pasat tibagbagay nga agsakit. Anya? Unak namin apaikat mo na tagsakit ang ipon mo. Mabutang akmat nga Rodil. No agsardeng to ti sakit na, paikat mo, tapno makaginawa ka. Unto? Ay, hanay ko man. Sige. Tasya nga ro din tagluto. Di kan rumor dito silid ta. Tasya akong ti makaamong agluto. Ay, namati manan di asawa ko. Ag-oldagak manan anya pa nga rod ngay. Nay, apay asikat aglablaba Rodel. Ayan ni Rika aya. Agsaksakit tingipan na nanang. Naurno, dilabaan min. Saan mo't makatrabaho? Nasakit nga ro tingipan na. Anya, mala, sublatan ka ditan baraw. Takaasi ka mabambanlog ka nga agapo iti trabahom. Ngam si kapay lati aglaba. Saan nanang? Mapan kailatan ni tayo ni Rika. Mabit la amalpas da ito yun. Oy, Rika, agriin ka man dita. Rika. Ini ada kayo matgayam nanang. Bumangon ka di tataing kasublatan di asawam nga aglablaba. Di ka lamaasyan. Mabambanog nga agapoy ti trabaho na. Ngam isuupay lati aglaba kas kada agluto. Nasakit nga roding pankumat. Amok nga agpampambarkalaan. Amok unti style mo, Rika. Indak-dakkel mo ti kasta nga ugalim. Nasakit mo't nga talaga. Nga ka man, takitaak no at dadadaal tangipon mo. Apay, masapol pa'y lang. Ay nari ka, agbalbaliw ka kuman, tabumakit kan. Kasano, no mauma ti asawam kun ka. Haan nga mauma ni Rodil kanyak nanang. Nagsingpat nga permi dayjay. Kan lab na. Tatang, pakiilot yung manto'y takyag ko. Nasakit mamatay. Nan, yag mo ta imam. Hey, kasano adyag sakit?
Kasi kamot amin tagtrabaho iti balayaw. Senyorita mo ngamin di asawam. Aduman nga rin tiyan anayin na tatang. Narigat mo't ano persa kapag trabahuan. Kasi man, ay la, at dati mangkan nga urat, anak ko. Lamiis siguro da itaw. Kasanuma ngamin. No sumangpad ka nga gapo iti trabaho, siga may lang tagluto, kinuan niya pa dita. Kapilitan mo't nga rin nga ramidak da ita tatang. Takanayon mo't nga darik-rik na ni Rika. Kasdela ka na yun ay. Manipod sa nagasawa kayon. Adda ka na yun tirik-rik na anan. Mas asyanak mo't nga rin kan kwa na. Lukas siya nga dan na yun na tatang. Ay, katsi ka, di nakakaasyan. Ay, no siyak takin asawa ken kwa na. Saan gagbalin di kasdaya kalyak? Kaslag pampambar nga bilang. Takanayon mo't akas jayan. Bakit? Mangalatan sa itibabaw nanta. Tapno at katulungan ta dito balay. Tanay, marigata na. No siya kamin tagtrabaho dito eh. Mapampanugak mo titi trabaho. Bakit? Ay, pasensya kan, Rodel. Kastoy mo't ngamin nga aglalaok ti marik-rik na no daduma. Kat sino ngay nga ron ti alaan ta nga babaunan. Agbiro kak bakit? At na sa pulak akadwata dito balay. Sale, iso ni manang mo Arika, asawak. Naimbag nga oras mo, Manang Rika. Ni, nagbiit matan nga nakabirok ka iti babaunan, Rodel? Wen, tinrekomenda dya katrabaho. Mala, sumrek kan ading Sale. Thank you, Manong Rodel. Manutawan mo, Sale? 22 kun, Manang. Adan boyfriend mo? Ay, awan pa'y Manang. Apay nga katulong nga tinaplayam nga trabaho. Kat napintas ka mat. Ibagaman tagpaiso kanyak. Ayan nang agpaiso tinag-amamuan nyo kanila kay ko. Sigudon nga agam-am mo kayo niya. Ah? Ay, saan Manang? Italaan nagam-am mo kami. Jay katrabahuan na ti sigud nga am-amok, Manang. Siguradom lang nga agsasaw kay tagpaiso Sale. Han nga siyak tiluklukuan niya. Umay kamat sumango dito lamisaanan, Sale. Tagigidan tayo namangan. Sige lang, Manong. Madamdama akton. Nagsugak pa'y. Apay aya nga kasla atat na atat ka nga makisango iti babaw ng Rodel. Ipadla mo lang a kurso na damat. Tila ibagbagamot. Agin-agin ka pa'y lang. Mas dawa ka ta ubing kan napintas ti pinilim nga babawnan. Ada siguro balak mo. Unuhan, baka sigud kit di nga ada nagkinawatan nyo kat nagpamarang lang nga babawnan. Tapno maiawid mo ito'y balay. Nagrugit mo ti panunot mo, bakit? Anya klase ti panagpampanunot ti kastamay. Ay, hanman nga siyak tiluklukuan nyo, kunak. Aguluak! Mangan ka iti halo-halo lakay. Nag-orderak man ita karo ba? Naimas matgayam tila ko daid ta. Apay, duwala ang tiginatang mo. Kat anya nga ron ngay, duwa talang mat nga mangan. Ni Sali ngay, di mo mo't inggatangan. Kasi mo't sapay nabannog ang naglaba. Talaga nga han mo nga mailimad tirek nam iti dadya nga babaonan niya. Ay na Rodel, urahan mo nga amin ang kanyak. Amok nga perme nga agayat ka kanya na. Nyamot ti kastay bagbaga mo. Siyempre, kadwata dito'y balay ni Sali. Ilak aman ta iti kanin na Kababayin kinkwana. Ay, hanak man nga ululawan. Ibagam tagpaiso. At da relasyon nyo kan ni Sali niya. Ilay bagbagam. Awan! Ita niya kumaga po. Sa anak akasta. Kaslay di kalman. Inik kami ti barbecue. Kanayon ka pa nga agpatimpla ti kapem kanya na. Hanak lang nga agsasaw. Nga palpalewan kayo. Kadi mo mat nga rod masangot agtimpla iti kape. Tabisi ka mat nga agsilsilpon no kwa. Dakal ti instinct ko, Rodel. Lipliputan nak. Ada pa jay, nagsinaruno kayo nga simrak iti balay. Diyaka mo ano, naggap-gapuan nyo. Nagkuyog kayo nga duwa. Saan kami ang nagkuyog? Papanan mi kumangay. Aminam nga amin ang tagpaiso. Ay na, hagim-imon kay ti angin. Ay nga mala. Tapno awanin pagim-imunam. Pagawidan talaangan ni Sali. Lukas ka.
Pimanawan tay babaunan niyo, anak ka. On tatang, tapag imunan mo't ni Rika. Naglukon. Pati babaunan, pagimunan nan. On nga ron, Apay ngamin akong di ala kayo, iti babaunan. Kita mumut na imon di asawam, anak ko. marigatan akmat nga ron siya kamin tagtrabaho di balay tatang. Paunam ngamin di asawam nga agtrabaho Si kamo ngamin amin ang ti mga ramid iti trabaho na kuma. Yak may baon no kasya nga darikrik na iti bagi na tatang. Isong agsapulak iti kasukat ni Sally. Tay bakit man lang talaga babaw na. Tapno sana pagimunan ni Rika. Ay na, nagbasi magayam to dalo sa kabalay, Rodel. Wala na. Iso asan kayo marigatan ngagdalos ditoy. No aglaba kayo, ininutan nyo. Tapno saan kayo ang mabannog? Ayos lang, Barok. Nerwa makon. Uray bakita kakit-kitaan nyo. Napigsak pa ngagtrabaho. Mabagkakuntupay ti sa nga kaban na bagas. Napigsa kayo pa nga ron. Anong kasta na? Wana. Namintin ko nga minday tata kanayon ti panagersisyaw. Alang nga ron, Dana. Panawan kayon. Tama pa anak mo tin agtrabaho. Ne, apay, nagapuan yun, nana. Panapay nga kas na tibaduyo. Nai-al-al data cycling yun. Madmadlaw data, yey. Napanak nga may nagjaging kan nagsumba. Iswakas to'y tisuot kaw. Sumarampiting matgayam dato nga bakit. Bakatan lang arudin. Agbado pa'y langit ikasta. Nay, apay akasta ti panangkitam kanya. Ngayri ka. Ay, sige, yung kayo agsukatan. Tagluto kayon. Mabisin akon. Napintas mo, di ka barbaro ababaunan nyo anyari ka. Uray bakitan, yung siksila tabay. Nalaing nga agdala. Madin to pa'y. Hana nga bagbagay. Aywan. Awan samot an-anayam itibagi mon manipod at dan babaunan nyo balasang kaw. Naimbaganak siguro na, tatang. Balo ka diti babaunan nyo. Wano bakit abalasang? Balo ka no, mat. Apay nga damdamagan nyo, aya. Awan, kaya't kula ama-amuan mo't nagpigsa nga minti karisma na. Makapaawis. Kitaan nyo man dayo ti bestida no umanay kada kayo, nana. Winagwag ko itay ta. Ay, wow! Nagpintasan na. Magustuak ti color ka ni style na. Thank you, Rodel. Aw na nyaman na, nana. Basit sa ngamin tinaitugot yung abado yo. Wag nga raw. Talula pares. Sige, tano mawaya anak manan. Inakto gumatang iti bado yo. Uray tay pambalay laeng. Ay, agyaman na, Rodel. Ay na. Nakasingsing pa ka talaga. Sige lang. Karibalam ni tatang mo, Rodel. Anya ti magpagamri ka? Umay ka man. Mabantay dya silid. Tay dya tangag tong-tong. Anya ti mapaspasamakin gaya. Anya man day tangay bagbagamon. Ay! Uray bakit ni nana mo na mayat pa lang ti sukog ti pamagina. Gaputa sa rampiting day dya nga bakat patulamatan. Anya patulan nga ibagbagam aya. Madlaw nga kurso na da nakada dya nga bakat. Wano, shakes mo kit di day jay. Diyak amuking ka. Pati bakit pagimunam? Anya kamutin? Kasalanan ko ni nana mo na. Pagimunam kit din. Han nga siyak ti padpadasan nyo, Rodel. At dati putadak no kas ano. Han nga siyak ti padpadasan nyo. No kasta, pimanaw manan tay babaunan nyo, Rodel. Una na. Diyak kumakaya ta papanawan. Tanagagit kinasingpod ni nana mo na. Gamjamit ngamin anak yo. Di na amo nga ilugar ti panagimon na. Pati bakit pagimunan na? Ay, kasjay na nga ruday jay nga anak ko. Naimon na talaga. Naimon lang nga rudan sa dutpay. Di kidi agyaman, tanakatumpong iti kasken kakasingpot nga asawa. Ay, tek ni Rika. Nga oray kasi iti ugali na nanang. Iso asyak ti agad jas.
Siya kumati o may ije balayo. Ngam adamo nga min apukok nga awawir ko. Tanay amuyo mo't nga da ije abroad ti inadagiti ubeng. Uy, okay lang nanan. Saan da kami napanunutan? Mangbiro kak tumanin ito sa bali ababaw na yun. Taysan apagimunan ti anak yu ti sa pulag nga agbalin akatulungan mi. No aggagat ka kumanga men, Rika. No aramidom dagiti trabahom dito'y balayaw. Saan kuman ang mangalan ni Rodel iti babaunon nyo. Katawan kuma ti pagimimunam. Talaga nga chismoso da dyan nga Rodel. Ibaga na pala ang data kanya yo. Kat asino pa'y kumati sa bali a pagpulungan na. Siyak nga inama. Kan maysa, pudnuma ngamin anaimon ka. Huh? Nasakit nga rod matisikat ko. Agsisinublat mat dagito nga saksakit ibagi. Sa pagsaksakit man ng tutangan ti imak. Huh? Ay na, kasi cellphone mo day taa. Ay nari ka aya, agnakam ka anak ko. Saan agaputan na singpat di asawam, kat agsadot-sadot kan. Makitinulong ka, anak ko. Rika, talaga ka di adi ka makatrabaho dito'y balay? Tapno amok no mga lakpay ti babaunan no sa anan. Kanayon mat nga agsakit na ito'y sikat, likod, ngepan, tiyan, kanulok. Ay, numat ngamin mga laki ti babaunan. Pagimunam mat ida. Uray bakit pagimunam mat? Kat pili mat ngamin taal-alaam Han nga dagi jay garanggan diyang kan sarampeteng. Kan diyan nga napintas man taalam. Diya ada asawa na kan jay han nga managdigus tapno na ang dud. Han nga jay digus nga digus. Bakit? Kadwa akong tagbalin na babaunan ta. Ni Hayden, kanaka. Anak ti kasinsin ko ije kabangibang nga ile. Ha? Lalaki? Wen, tapnawan rason. Tapnawanan ti pagimunam. Hayden, sumrag kan. Diyan ka na kan. Imbag no amo na taglabakas kada agluto. Nalaing ang aglutan ti. Tanagadalak iti panagluto, hindi na panatawan. Mayat kiti ano lalaki ti aglaba. Tanapigsang aggaw-gaw. Ay, sa bagay matkid di Katuanan atan Anak pa nga talaga nga makaubra. Ay, adut yan, nayak. Auntie, nakaluto akon, mangantan. Sige, Haydin. Dua ta nga agsango nga mangan, ta adamat nga min trabaho ni angkal mo. Wen, auntie. Ni, apa nga, naka-boxer shorts ka, Haydin? Ay, nabasa nga min ta short pan ko, di naglabak, auntie. Kan agdigos akmatlan madamdama. Umay ka nga rudbite kang kay ti pagsukatam. Adahan nga usaran niya angkal mo nga short na. Sige, auntie. Madamdaman ton. Mangantayo pa Umay ka kit din. Mapantabi iti dya kwarto tagpili ka iti usaram. Anay ko. Nasakit man ang tibukot ko. Haydin, mabalin nga masahiyam to'y bukot ko. Ha? Ay, uwan, auntie. Nagadalak mo't langit ipanagmasahe. Ay, nalayan ka nga ron na ang nukasta. Sige man, padasak man ti panagmasahe. Oh, apa di ka makaid na Rika. Kuti ka akuti. Sapay makaturturog akon. Nasakit nga ron nga permit ti bukot ko. Kaya't na ti mamasahe. Anya, sapay na banugak. Tanag-overtime kami iti trabaho mi. Ay, di balitada ni Haydin. Nag-adalmat gayam day jay iti masahe. Nalaing agmasahe. Ha? Uwan. Panagluto kan panagmasahe ti inadal na iti. Ay, sige, maturog kan ta inakbi itag pamasahe kanya na niya. Tama siya nakmot ngamin kanyam no. Si kapay lang ti pagmasahe ak. Agi na nakakit dilakay. Eh, Rika bakit? Ayan mo. Rika. Rodel, simra kaklatan, tanakalukat mo tiri daw yaw. Ha? Anda kayo magayam nanan. Nasapa nag-ring ni Rika, isosap sa bulag. Awan mo't dito'y kusina. Ganuran ni Hayden
Awan mo't iti silid na. Nay, ayandan ngay. Awan mo't nasabat ko ijay dalan no bilang rimwarda. Ay wan adda inyag ko apandisal. Ikapiyo baraw. Sige, iti suyo di talumisana nang. Tenakman kitain ida di talikod ti balay. No saan mga imay dito iti asawam anak kao? Ni Hayden ngay tatang. Saan ngay imay? Saan napalandaya? Diyan mo tatang. Diyan kung simrek iti trabaho, tasap sa pula kita. Ngamawan damay. Awagam ida Diyan makontak ti cellphone da, tatang. Nanang. Oh, anyat madamag baraw. Ayan dari ka kunti ka anakam. Awanin nanang. Nagtarahidan. Anya, nagtaray? Apay, adda relasyon da? Una nang. Inlimod na ti relasyon da. Sada nagtaray. Imawag ni Rika itay. Katimbaga na alipatag kanon. Anya, ay na, mangibaba inday jay a babae. Saan ang nagpampanunot? Apay ang naaramid na ti kasta. Dito'y lagayam ti ayan nyo, Rika. Mangibabain ka. Apay nga inaramid mo ti kasta. Di ka kadag pampanunot, Agpampanunot akmat, Kaya't ko nga minti maandaan iti anak, nanang. Bumakatakon katawan pa lang anak ko. Kanayon ngamin nga mabannog ni Rudil. Ay nadyak amo no anya klase ti panagpampanunot ti andakan ka. Ay no may kankansan. Kat anya nga rod ngay. Tawak lang mat nga kamali. Sige, agawid kayo nawanan ti bagayo. Agawid tado agsublikan iti asawam. Haanan. Sinaak nga roden. Subliak pa'y laang. Haanan. Ni Hayden tadtan ti ayatak nanang. Sorry, Rika. Yung suksukunin da kong dagiti dadakkel ko. At dalugan nga inarkilad apang sukon kanya. Ni, apay nga kasta. Kunam nga walang iwanan. Apay nga ibatinak. Saan da ka kaya't dagiti dadakkel ko, Rika? Kan basol ka no tar aramiden ta. Isong agsinatan. Nasakit man, nga masapol nga aklunan ta, Rika. Agsublikan kina Uncle Rodel. Sardengan tantag basol. Anak nga panawan, Hayden. Kasano ak ngayon matan. Sorry talaga, auntie. Masapol nga agsinatan. Tadyak kaya't atub nga rin dagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras mo, Rodil. Ha? Apay nga da ka? Umayak ang dawat iti pamakawan mo. Nagbasulak kanyam. Sorry no, nasulisugak. Nakula apan dato'y panunot ko. Gapo iti kinagawa po dya ka anakam. Urayan nak dito enterito. Di kan sumrek. Tagpila sakbit. Agkuyog ta arumwar. Ha? Papananta, Rodil? Agpasyarta? Nanang, may kami kinirika. Tas ipupuso ak amang isublikan ko anak kada kayo. Ni, Rodil, kunak mano kunam nga pagsasaritaan tayo tipan nakaornos ti amin kanyata? Kunak lang dayjay, tapno sumurot ka kanyak. Ngam saan? Awanan ti rumbang ornosan tayo tinagbagitan ta. Tanalpasan ti amin kadata. Rodil, ridi ak ngagbalbaliw. Sulnitak ti nagkurang ak kanyam. Pagbababawi ak na dyan nga nangyari. No ikan nakitimay sapay nga gundaway. Agagatakon. Promise. Hankan nga mangalay ti katulong tata. Siyak tuntag trabaho ije balay. Mabalin mo matlat tatag balbaliw nga oras saan tan nga agden na, Rika. Basta siya, napakawan kan. Ngam, di kan maawat iti danak. Iso as sorry, Rika.